Kanske smakar. Ja. Läser ni en kommentar eller så? Devamı kayso açile. İnşallah. Ayavdiye palisa doborom. Bari pauza soker gemla. Şükür Allah eskalem saste vezde. Pale miran gemamen kuamare tana. Avdiye inşallah devamı amare projekteja anafkerdosar читингални о Курани, окуингални о Курани, авдие сием 2 септембар, дојто септембар 2025, вторник. Иншаллах, Аллах Джелле Шануху те дала менге сабари, састипе, вестипе, те шај, барем јек пути, која маро дживдипе, о Курани, хатма текера, кјо да ја чип со амен, халоваја. Еке амен, акавај ефтато берсерсо, акава проекти, почмингемле, девами керајале, мистингем дека кана кавале, еке дуе бершенге о Курани, ама еке о Курани, те дживдине Куранеа, те сиклове о Курани, тано јектаро, најбаре просперитет јако амаро дживдипе, те дружина мене Аллахеа, те дружина мене Аллах ескере вахеа, те дружина мене Аллах ескере келамеа, и ектаро најбаро имани кова свако пут имева керавату менге, о прво фарзи и прво наредба со Аллах менге е пегамбереске со Аллах сине икре, јани учин или па чити. Затен о Курани авалатаро лафи јекреу со значила чити. Иншаллах, амен да, е Куранеа те дживдина. Окей, мислам дека сием лайв или? Да. Ја, лайв сием. Тамам. Преку TikTok да декава дека маре праля керена лайв. Кој сар со Мангелаша исто преку TikTok да те пратинеламе. Ама ко наредна маре часија ка кера харица по-прецизно. Вакерен со мајни, вакерен панда. Таро лескоро акаунте ваке делине. Таро Рафет, чала ко TikTok мислинава исто автосутно дерси. Амен девами кераја сар свако пути, сар сваке дјам јек пути ко курко, кај кловате читина о Курани азимушани, амен реслен ко суратул Ен'ам, шофто суратар о Курани азимушани, шофто суратар о Курани азимушани, шело офтото аети, амен о куинге макава аети, ама себе писоске костило таро Фейсбук, себе писоске нане више ко Фейсбук, вакерге мавдие ка повторина ка латрин штар аетија, одолеске да, амен ге да и сар јек повторување о ислами исто дела бутва баро вредност ко повториве. Соске манус те на повторинала, со шај те бистрел. Ја да леске да, ме да вакергума, вие бут пошукали те повторина акала аетија, па покасно таро кова курко девами исто какера кај со ачоваја. Хаѓар, шајли те почмина? Шаја. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين الله يذكر رحمته الله يذكر بركته الله يذكر مغفرته وبرال تمنده وبرال أمنده نكوال إن شاء الله. القرآن يذكر هدايتي وبرال تمنده وبرال أمنده نكوال إن شاء الله. يا ربي كرامنو دولندر кој о Кур'ани правилно ка окоина, керамено долендар кој о Кур'ани правилно ка халова,
hem kerameno dolenдар koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka civlakera ili pa ka civdina. Sarso i Hazreti Aisha radijallahu anha vakerela, to jest ket puçle Hazreti Aisha taro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sarsine o ahlako e pejgamberes skoro Muhammed sallallahu alaihi ve sellem skoro sar civdinga o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem o odgovor e Hazreti Aisha koro sine tumen Kur'ani načitinenali. E pejgamberes koro ahlako e pejgamberes koro civdipe sine civdo Kur'ani kova pirela. Znači, e pejgamberes koro civdipe diçinkergele sariyek civdo Kur'ani kova civdinala. İnşallah amen da akale tefsiren sar, akale projekteja so počmingemle, akava Kur'ani kova amen čitinajale te civlakerale koamaro civdipe. Te civlakerale koamaro civdipe. Açilem ko suratul En'am, şofto surataro Kur'ani azimushani, şelu oftoto ayeti, so amenge o Allah Celle Şanuhu ve Kerala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسَبُّوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَسَبُّوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Makušen, lošna lafja mamakere. Okolenge kola molinenape ko javer, kola koji molinenape ko javera devla. Ana e Allaheske. To jest okola koji širko kerena. Makušen lengere devlen. Lengere devlenge lošna lafja mamakere. O Kur'ani azimushani kasi kavala nakana yek ahlako, yek ponašaj. Sar trebala te ponašinamen javere religijencar. Ili pa ateisti zaten tano neverniko. Zaten ovna pakjala ko nisa odevel. Ama isi javera religije. Kola pakjana ko guruva. Kola pakjana ko zvonja. Kola pakjana ko kašta. Kola pakjana ko kipija. Ko Isa aleyhisselam. Kola pakjana ko Isa sar devel. Eke o Allah Celle Şanuhu amenge košilu oftoto ajeti vakerala وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ. Znači, makušen, lošna lafja, makeren okolenge kola molinenape javere devleske, ana e Allaheske. Soske matea kušalen, soske matea kuša lengere devlen, zaolada mate vakeren lošna lafja e Allaheske taro lengoro bićandipe. Znači, olada taj sa kaušten kada keren tumenge isto lošna lafja, to jest e Allahe kakuše. Sar svako le narodoske, amen lengere postapkenge sokergelen, sokergem lenge šukar te dikloven. Znači, lengere delja šukar te diklo. Ko krajo pale ola, ko piro gospodarika iranenpe. Hem ofka dellen lenge haberi tarodula sola kerge. Amen. Prevedingem akava ajeti agar. Hajte di kako počnemo prvo makedonsko, te dika o makedonco sad prevedinga. Bismillahirrahmanirrahim. I не ги навредувајте оние покрај Аллах, покрај Аллах кои повикуваат други, а кати ги заграда идоли или лажни боженства.
за да не го навредуваат Аллах непријателски, без знаење. Така ние на секој народ му го украсивме неговото дело. Потоа, кон нивниот господар е нивното враќање, па тој ќе ги извести за оно што го праве. Што го праве, да. Тачно. Ајде, ек пути германско, кој као поинел германско. Bismillahirrahmanirrahim. Und schmäht die nicht, welche sie statt Allah anbeten, sonst würden sie in Übertretung aus Unwissenheit Allah erscheinen. Dann aber ist ihre Heimkehr zu ihrem Schöpfer. Und er verkündet ihnen, was sie getan haben. Дикен, сава кергем од почеток, о Аллах Джелешануху си кавела мен ек ахляко. Си кавела е муслиманен, сар требала те понашинен пе, а вере народоја кој силен, ја вер паќа ибе. Кола паќана која вер девла. У прво нешто со Аллах Джелешануху амен ге муслиманен ге забранила, мате акуша ленгере девлен, агресивитети, лошна лафија, тена фрда упра ленгере девла. Тена навредина ленгере девлен. Тена понижинкера ленгере девлен. Дикен, а каја толеранција о ислами си каваламен? Дике, кобор толерантно тано мародини. Значи, на не адава дини со аменге джирати амаре пред сја или па авдие со несаве аменге си кавена од ова агресивитети, од ова фанатизмус, фанатично те кере единеа, јани те повредине околе кој напаќа, кој на нетаритири идеологија, значи кој напаќала исто сартуте те поврединеле или те вакере лошна лафија, па чак дури вакераја некој тароамаро, асавко агресивитети со сиклило одини, кога кергјале фанатично одини сариек, те вакерав сариек партија или па сариек фудбалско тими со и керелале, ов акушела, шајте акушел е, тоест ленгере девлен. И ке тумен почминена, нека сте акушен, или ке тумен почминена, нека сте наврединен сој, предизвикуинена, у исто олада туменге те иранен. Па чак ола дури шај туменге побаре агресивитетеа те, одова те иранен. Евке о Аллах Джелешануху вакерела ко Курани азимушани која кава ети со воспитинеламен сариек диалог шај. Ја вере манушенсар кова припаднинена ки ја вер религија сар шај ек диалог ленсар текера. Свако ек шај ек диалог ја вере религија. Свако ек шај те воле различно дикибе. Свако шај те воле различно паќа ибе. Ама никој никад скоро паќа ибе, никој никад скоро идеологија това ќе уимани насминаја те понижинкера или па те повредина. Која кава ети, а дава ахляко, а савкој ек систем си кавала амено Аллах Джелешану. Тоест свакој ек муслимани, коле скоро диалог, кет какувел ја вере манушенсар, требала те пазинел, коле скоро керибе лафи, те бинел шуже лафија. Кет какерел нека са лафи, кет камангел нека сту бединел лекодини, со требала вол нежно и те аракел шуже привлечлива лафија, кога шајн, а дале мануше те залюбинкереле, тоест те замангел одини, тоест те замангел е Аллахе. Ке до пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем бичалга е муслиманен која вер полуострови или па која вер државете ширинен у ислами, о прво нешто со во спитинкергален, те шајте понашинен пе према ленгере религијате шукар. Те на понижинкерен одоле, те респектиринен одеја религија, со ола одоте каджа. Амен алем ки Германија, амен живдине ки Германија, ама ленгере адетија, понижинкера или па ленгере адетија, сартева кера поврединаја. И нормално мануша наете манге на мен акате. Нормално мануша ка манген те бркине на мен. О пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, ке вакерала синете джану муслимања која вер државе, вакерала по никако ленгери адетија, ленгери култура, ленгери традиција, ленгоро паќа ибе, те поврединен. Мате акуше.
Него ли тумен каракен шуже метода, каракен шуже начинја, сар шај тумаро дини те презентиринен. Сар шај тумен адале народо ко тумаро дини те убединен. Еке Аллах джелешану удова келаменги. Наспротив, те тумен лошно вакерена, наспротив те тумен акушена, со какерен ола? Ола тумен да, какерен тумен да е Аллахе те акушен. Тегани, какушен тумаре, ола да тумаре Аллахе. Мајте вањен тумен. Оазгълнук и мржна, колен горо калви, повише какере. И долеске да, то Аллах джелешану си каваламен премалакава ети, сој јек шукар понашај то валамен премало јавер религија. Соске продолжинало Аллах джелешану вакериндор, за олада мате вакерен лошна лафија е Аллахеске, ако на размислен некој тумен акушля тумаре дија. Или па некој уштилен тумен акушена нека скере дија. Ов кабешела јарли? Овда кирана. Аллах вакерла за мате ола кушло. О Аллах, за мате ова кушле. Тегани тумен да макушенен. Макушен. Тумен да тогаш ма употребине надала лошна лафја, машкар, туменде према ленде. Акана продолжила кавајти. Амен ленгере постапке кергем ленге шукарте дикловен. Ола, код вас ола керенале, од дуито делото рајти вакерла, ола со ова ола керенале, амен ленгере постапке кергем ленге ола шукарте дикло. Ето ова јагар точно. Акана размислен јек будисти добором бершен цар, пакјала кугурув. Мани барило, бијандило те пакјал кугурув, па добором берша пакјала кугурув и ту уште ака нај гурувете ако шелескер. Ка промени неле одоле мануше. Ка промени неле скоро пакјајбе. Наштите промени не. Соски од ова мануш одолеа барило. Него ли стои, требала те аракеје кнево методи, требала те аракеје кнево, друмо, сар шај то одоле мануше, те убединеле, те вакерле соске, еј, ту со пакеја ко одова гурув, ту пакеја грешно, одва и ширко. Одва нашти е гурув, те ово тиро девел. Ама, мануша кола, шунен, акавај ки психологија, да, ки педагогија, да, о байрактар, коле скоро тефсири агар вакерла. Свако ек мануш со какерел ек дело, ек амели со какерел, без разлика дали од овако лошно, свако дикела, англелескере јаќа, од ова дикела, шука. Манушко пислуко е да те дживдинел, те овсиклило ко пислуко е те дживдинел, ов леске одла пислуко е дикена? Нормално, шукар дикена. И тоа ганата уште те повредине. Аллах джелешану од ова кела, амен ленгере постапке кергем лен одлат, шукар те дикен. Некој со и пердо хасети, некој со и пердо мржња, некој со и пердо љубомора. Ов лескоро акоши, лескоро понашај, ника ту наштите обединеле со скелескоро понашај тано. Лошно, со ске мануш, аѓари воспитимо, доле мржњата на воспитимо. Ов мислила свако лафи со вакерлале тано шукар. Свако е каменда ракана, свако е бути со керелала, англала мареја кјатане. Шукар. Ама премал јаверескере јаќа, шај одвато вол, аверчар, авердикло. Ја далеске да сотребала свако ек со какерел нешто, свако ек со кавакерел нешто, требала да мен те толерина, те акцептирна, соске ов лескери годи, аѓартани градими. Лескере јаќа, аѓар дикена, лескере кана, аѓар шунена, лескере васта, адва керена, лескеро ахляко, а савко нешто исикавто те керал. И лескеа да вади кјолапе, сар шука. Джикоте, ака наделе граница, джикоте овка мислина соске, адава лескоро агресивитети, одова лескоро паќа ибе, која вер девла, одова лескоро хова ибе, одова лескоро, тева керава јар, лошно понашај, джикедај,
ко крајо пале мола ко пиро девел каираненпе, хем ов кадел ленге хабери тародовас сола керге. Значи чикеда амен ка халова дека амаро амели, амаро понашај, амаро дело самин кергем ле грешка. Кет? Амен. Каиран амен ко амаро девел. Судно диве. Ко судно диве. Кет кај клјован ко девел, тега никади каде кадава намази со амен кълдингем ле, амере кибиреске. Тега никади каде камен со гелем ко ханджи, гелем амаре анамеске. Тега никади камено амаро ручи со икергем ле, е народоски. Соске, ака на некој гелоко ќе умра, некој джалако хач. Шајни некој нека скоро ниетите джанеле соске гело ќе умра, ко хач. Наштите джанеле. Кој джанела да вани еди? Само Аллах джелле шануху. Ке Аллах джелле шануху, амери иранел амен која кава ети вакелла, ка одовади векет кавен англаламенде, тега ни амен, ка одредина тумаре амелија, тумаро понашај, со тумен керген ле, сар керген и со керген. Сар со вакелла. Ко крајо, палем ка иранен тумен, ко тумаро девел. Значи, ко крајо Аллах ка осудинала менге со амен керген. И ке насаво ек ахляко си кавала мен Аллах джелле шануху. Yani svako liye ke bu kake tova tolerantna tumen daveti. Kakeren ama tumare daveti yaket koven şuje mangle lafensa. Pofalna lafensa. Ana agresivna na navredensa, ana akoshivnaya odala tumare lafia. Soske ola gradinge adava lengoro pakaibe. Tirekeribnaya agresivno lafea. На не тубе динелен, него ли со панда полошно ка кере, ола да ка почминен тутте нападинен, ола да ка почминен тутте тире девлете акушен. Соске адаван со ола керена, ленге адава дикелапе, нормално, шукар, англал ленгере ја ка адава дикела, шукар, нормално, шукар дека ола керена. Говорже немаш кара менде мистине на теа кушлепе нека са теа кана каджав ка кушавле кава керавлеске јов камиса шукар кертја. Ја мен балалан ка поддржинале панта шукар кертјам браво. Требала си не леске агјарте ке. На. Некогаш некој ка кушин шајте кушелту тукава кере. Ева Аллах соске кавал диве кет ка одговорино одолеске со ту акушла. Ме секогаш вакерава, на не муршипе, кој е тан теджа темарету, не, него муршипе и адава сои те смирине. А нате, муршипе и те смирине. А муршипе на не, а менде соске коамаро, менталитети ја гартано градимо. Ја мари културата ни да ја градимо и со и градимо, амен, агресивна теова, темпераментна култура и сјамен. Амен, о источно блоку и сјамен темпераментна култура. Арца си поагресивна си. И амен мистина кој тано победнико? Од кој позорал. Од кој се позорало, ови победнико. Наспротив, победникот на од ова кој смиринела и буди. Офтано победнико. Ашкафту менде пробинен секогаш обуќате смиринен. Ајети да оѓа. Ја, шајте Ако шај сура Нахл, сура Нахл 16 сура, шелу бишу паншто ајети. Сова керала Коде со Аллава керала. Пекамбереска салаллаху селем директно. Повикувај кон патот на твојот Господар со мудрост и со убав совет. Тачно. И расправај се со нив на начин кој е најубав. Тачно. Ка повикинен, со мудрост, ем шукари бнаја. И расправинен тумен, машкар туменде, кој најшукар начин. Значи мирно, културно, ахляклија. Без агресија. Амен те шај синете објаснина ки Европа у ислами, а кале германцонге, ко од ова начин сар окуранија зимушани воспитиналамен, а кале ајтен сар со воспитиналамен, ами ни Германија никад на есинете мрзиналамен, ами ни Германија никад на есинете
то волила савко дики бе сарав диесу и си башо муслимања или ба башо ауслендерија, а кана ека ауслендери ек белате керел, мистинена да са ауслендерата не. Асавке. Ама точно да, амен доборон берш воспитина амене Куранеја, ама кала аетија на читинген. Амен вакераја си муслимања, ама о Курани не окуинај. Те окуинген да о Курани нареслем која кала аетија. Ке тересасине која кала аетија, тега никога сине буд пошукат е мамаро презентири бе исламеске према лакала неверникија те вакера према ло јавер религие, кога сине буд пошукат. Е после маменги ка тарено Курања. Соске тарено Курања о христијања. Соске, а? Соске провоцири најале. Ja. Amen kera. Соске амен провоцири најале. Кана мате вакера историскота соски Кина, тарѓа добро муслиманен ки кочачи пете читиненцини и Кина, никате муслиманен сар на понашинала песине. Ајар. Ама те се тинена туме на англидерне кобор берш тарге гава муслиманен сар. Дженена никој кет о Талибан, ко Афганистан, о талибанција, руминге, о најбаро, то есть ленгоро темпел уништингеле. Бомбечиге, емо најбаро темпел перавгеле. И кет перавгелен горо темпел, тега ни ола нападинге, огава кај се тане муслимања им тарге муслимане. Ја соскела будистија. Добором берша инада више таруне на ковори иляде бершенсар, на керајата руиле не инада бершенсар. Се некој шуже односија. Ја, одова темпел си деленгеро важно, ама ко Афганистан, ке париаргере, ке трумингере, тега ни оласо ке геле ки Кина тарге е муслиманен. Ке акавана смина ја текера. Тега ни провоцири најале. Него те о пегамберина ке бичалела сине, те си кален у ислами, си кавала сине со палндек пути код вака повторинав, те халевале, те шај, одоле, јеке најшукар ахлакоја, најшукар моралеја, најшукар понашибнаја, најшуже лафенсар те објаснен у ислами. У мушрикоја ке чунена сине у Курани, сар поезија ке чунена сине у Курани, лова ке насине. Сар шај, асавко нешто те пишинел о Мухаммед. Соске лана пакјана сине, соске о пегамбери авалалеске вахи, него лав мислинена сине ов джала шунела нека старен пишинела кала, лафија. Ама добором шуже лафија, добором шуже понашај, добором шуже морал синеле, кова о христијања да, о идолопоклонција да, о мушрикоја да, о јаудија да, синеле поверење упрал о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Состар синеле поверење, тароле скоро понашај. Тароле скоро понашај синеле бало поверење упрал о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Тева кера историско акана. У мушрикоја кедингепе те шај пегамберите мударен, кој ка мудареле пегамбере каден нијек најбари награда. Финансиско награда, парен зар каден ле награда. Значи говор дирхемија паре каден леске. Соске, кој ка мудареле Мухаммеде, Алла паре каден. Одо те кедиме буџе хелија, буле хебија, о најпенџарот не најбарване мушрикоја, меканска мушрикоја кедиме одо те. Ола најбарване, кана ка кедем паре да, требало те кедем паре да, воедно ко од маленгоро кедибе, требало ти калел секој пестар паре, од ова су ка му дареле пегамберете ден леске, а да ја награда. Тамам, кедин гео паре. Са кедин гео паре. Еа кана, кедин гео паре, кастика гараверо паре, кастика качи. Сат. Буле го вакела манде качил. Буле уштилој пак. Туха е ја тименгере хак, па кодар ме сите ова сигурно сосќа кала да паре ту наете, ха? Дигена гана, кедин гебете мударене пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Дена паре да за те мударене пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, ама ке поверење на неле.
Кој кара ќе лопаре? Кој ка ќе де лопаре? И кај не на заклучок, кај те ќе де паре? Кај те му ќе опаре? Еманети, кас ќе те де паре? Ко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Кела джан лесте ден пакела. О најшукарва еманети. Кај керал. Я јарда вола. O pejgamberi kod ova vreme avalla leskete suratul Yasin o ayeti te şaite te nakavelle ma te dikene peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme te cal tari Mekka ki Medine hicra te keralo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pred te cal Hazreti Alijas ki ve kerala samo emanetija tare Mekka kere emanetija su sine znači pare, zlato, vrednost таро мал, таро ленгоро барвалипе, ва керла акавата но акалескоро. Каде лета Иса? Акавата но акалескоро. Каде акала златникој акалеске? Акава малита но акалескоро. Каде акалеске? Акала паре со кедингелен ма керла, каде лена акаленге? Джико паре абла со кедингелен. Те мударене пегамбере, джи одла да паре Хазрети Алијаске, ва керла. Осе мо виклола, емо Хазрети Алија, а човола ко лескоро, кер, то еско лескоро, Tan. Agar te objasna, sar u islami si kavala mene muslimanen, sar amen trebala te ova. Tar odova su amen si kavala men u islami, te diklem avdije i praksa amari. Našavaj. Avdije je hристијани поповерливо, за разлика таро je musliman. Iako šungi ola koma reka na lošno, neli? Ама ки praksa, manglem na manglem i pravdina morate vakera. Со vakera na opure. Криво седи, право збори. Очачипе vakera. Омануша на манглете хан амаре хакко е. Амен ге тепело асавки могучност, амена дале парен сар канаша. А дале парен сар канаша. Neli da ist Tuchingana Samare Pekamberes Mohammed ul Emin. Ja, Der Gerechte. Emin. El Emin. O pravedno. Aufrichtig. Ja, richtig. Leskiri jek svojstvo taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Točno. 109 ayeti džaja. Bismillahirrahmanirrahim. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Hana sovol ko Allah jeke najpare sovleja. Znači o mušrikoja hana sovol ko Allah wa uksimu billah jeke najpare sovleja hana sovol. Soske hana sovol te alolenge mujiza, te alolenge čudo дека ковен таро паќавутне, ола ка паќан, то е ковен таро верникоја. Вакерленге, свако муџиза тани е Аллахестар, вакер Аллах, о ајети. Вакерленге, ја Мухаммед, свако ек муџиза сој тани е Аллахестар. А тумен, котар биджанена, дека те алоленге адава муџиза, со оламангена, ковен таро паќавутне, или па ковен таро верникија, котар тумен адава джанена. Хајдете дика о македонцо сартуеме дингјакова еди. Бисмиллахиррахманиррахим. И се колнеа во Аллах со најцврстите заклетви дека ако им дојде знак или чудо, тие навистина ќе повикуваат или ќе поверуваат во него. Кажи, знаците се само кај Аллах. Но што ви известува вас дека кога ќе дојде знакот, тие сепак нема да поверуваат. No, okej. Знакот ано сар ајети сар муџиза. Преведимотан шукар. Ja. Ajde ек пути германски кој ка читино. Ajde читин ту, Sandro. Und bei Allah haben sie denn den feierlichsten Eid geschworen. Wenn nur ein Wunder zu ihnen käme, wahrlich, dann würden sie daran glauben, sprich, über Wunder verfügt nur Allah. Doch was macht euch so sicher, dass sie daran glauben, wenn sie kämen? Ja, ние акава еди, за посигате мате чова буд,
Акава ајети веќе јасно ајети, дика да умуштиркоја хана собол, мангиндор те убединен е пегамбере, те си кавали ек муџиза. Те овсикав ја адеа муџиза, ола хана собол кодевел, вакериндор, амен да ковата родла верникија. Ама, ко предходна ајетија, кога четингемнен тари муџиза, дикаја да, или ко предходна историја е пегамберенгере, или случке е пегамберенгере, дикаја дека околада кој родингетар окола пегамберија, о народо кога родингетар околада пегамберија муџиза, откед али муџиза, пале мола на пакјандире. Оајте бакелла, хана совол, ко девел дека Јеке паре совлеја, те алоленге муџиза, дека олака овентаро верникоја. Вакерленге, ја Мохамед. Со те вакерало пегамбери, е народоске, е муштиконге, со те вакерало, и муџиза, тани, е Аллах естар. Меда, кед мангава, асавко нешто, нашти. Значи, те алода нешто асавко, Аллах. О чудо, Аллах си кавала. Значи, Аллах деладава. А мендар, адава, на не. Сородена нешто, мандар, кед меда сиум, јек, мануш. Значи, у мушрико јакава родена си не само акате, него ли ко ја верда аетија таро Курани азимушани. Астардор таро суретур Исра, њаварде што аети, джико њаварде шу трито аети, кадека, тоа старо њаварде шу јек то таро њаварде шу дуито суретур Исра, кадека у мушрико ја родена си не муџиза. Мангена шајте четине на аети. Хајде бисмилла. Кисура Еленам, кој шел дешујек тоа аети, Аллах вакерала, и дури да им ги спуштивме ангелите и мртвите да им зборува, и да ги... Окей. Кој Еленам 25 ает, вакерала Аллах, некои нив те слушаат, но некои стават преврс врз нивните срца. Шајте четине суретул Исра е њаварде што аети. Дикен сородена кана омуштри која таро. И бисмилlah рахман рахим. И реко, никогаш нема да ти поверуваме се додека не направиш да ни потече извор од земјата. Амен, туке наете, па ќе саде като на... Дикен сородена таро пегамбери, ако на ки е пустина, кога панина не, а ќе лане амен ге паниту, извор, ја пањен за не амен ге, те си ам пегамбери. После, вајта, благодари. 91, да. 90, 91, 92, 93. Чекај, хоđа, чекај, само малку, ова е онлайн, Куран. Да. Бисмилlah рахман рахим. Те че ти навлет, се продолжи навлет. Или, додека немаш градина од палми и лозија. Родина лестар градина, палменца. Па низ неја да направиш да течат реки обилни. Те тавдем пања. Или додека не направиш небото да падне врз нас во парчиња. Ја, ни сикав не се може за, ни вакерна, или па ти уклова упре, теджа упре. Како што велиш, или да ни го доведеш Аллах и ангелите пред нас. Субханаллах. Да, родина. Деле мангината дике. Мангината дике. Или додека не добиеш куќа од украсно злато. Или да се искачиш на небото. Сикаме, да те чаку нема, амен да ингеламено додека те дика. Ама каната но шужо. Но, дури, ни на твоето искачување нема да поверуваме се додека не спуштиш врз нас книга што ќе ја читаме. Тачно. Значи, ода родинге, клил да те дике. Сарко Муса алейхиселам. Кажи. Дека на шуне. Ава ја кодова ки крај катара. А тумен котар биџанина дека олал. Јани дикен. Не се верник ја мангле исто. Дике на канатари пегамберски страна да не се верник исто манглете си кава во пегамбери муџиза. Ја сикам ја Мухамед. Акла затен хана амарошеро. Хана амарекана. Сикам ленге. Ја кана пегамбери. Аллах вакелла. Котар тумен джанина тео. О пегамбери си кав дека олла капакан. Хајде иси ли тумен јек джанди писи амен. Джанди писи амен. O Musa aleyhisselam кетро дингелестар муџизате си кадал. Кедо си кавѓа и муџиза. Кедо каш кергјале сапа. Сап кергјале. Ем халя околенгере сапа. Сова кергјо народо.
Ако има ги. Аква и баре магија. Значи ја Мухамед ту муџиза да си кавесине, ола туке на есинете пакјан, ленгере калбијата недоборон катилјам, на нико ленгере калбијата недоборон лошна, сола е муџизаќа така вакиле сине магиошни. Магија. Ја Марија кјана ди кена шо. Ака етани бари магија. Адалеске да на не потреба со ленге ек муџизате сикаве. Шелу дешто ајди, амен ленгере калбија хемојаќа ленгере кајрана. Значи дикен, ама ола палем кајранен пе сар англар со пакјан диле ко неверство. Значи, те ираним наске, ко шелу дешто ајди, агерва керла, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. Amen lengere kalbiye moyaka lengere kirana. Ama ola palem kiranen pe, to es ola palem kiranen pe kolenguro pa kaibe sosine angleder. Hem amen kamukalen ki lengeri zabdudate açoven. Znači soi, jek manuš soi siklo koneverstvo. Amen šajkiran alengere kalbi. Ola šajkiran güvel jek momenti o kalbile skoro. Ko pa kaibe. Em poslem, pa Ramazani, palem kirano pe kole skoro. Sana. Pa Ramazani, palem kirano pe kole skoro. Normalno. Civdi pe sop. Diken Allah vacila. Amen lengere kalbi em yaga kirana ne problemi. Kirana ama Allah koyu periodi so kirana pe. После мола палем кајранен пе коленгоро пакјајбе. На неоцил, него, акавај, некој со мангела и иманите керел, овна не те хал со волтова керел, те ту манге си кабјан муџи за мека пакјав. Не, јек вернико, веќе нескоро, пакјајбе тано фалш, грешка. Тева керенески, тама мекола мустимани, ама те манге jek muđiza si kavjen, tega niko falš, gotovo. Muslimani ovola pe mangitnaja, na ubedibnaja. Kalpten ovola pe. Кога муслиманите дома биткоин, лототе до. Виж ти, значи муслиманите улян калптенкове, а на тебе кере ја ме те тамам те си кавjen мангет muđiza ме ка иранам мако муслиман, луко кова муслимани. А дома муслимани со агерка преминело ислами, Kovo sara kala muslimani. Amen kirana lengere kalbi. Ama ola palem kirana pe kolengoro neverstvo. Kavol di veke dola palem kirana pe kolengoro neverstvo. Badjava jasavko. Muslimanluko. Muslimanluko lazimite ovol. Taroto kalbi bizo nisave. Muđize si kavibe. Ili pan bizo nisave interesija. Sova kereja. Значи муслимани ова бе мангиндор, а на условите чиве па муслимани дове. Еке ада хемамен камукален киленгери заблудате ачовен. Јола качовен песке киленгери заблуда. Шелуде шуек тоа етем завршинаја. Кет би амел ленге мелеки а управ бичалаја. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى امتى وكلم значи какерел лафи hem ket bi kerena sine лафи омуле hem ket bi sao dokaz ya anaya sine angla lengere ya ka keda sine ola palem ne bi pakana sine значи сои амен управ мелеку ја да те анасине амен со те керасине Emulen te vazda, omulen da lafi da te keren, nasa modovala. Sao dokaz ya lenge te ana. Panda sao dokaz ya lenge te ana. Lengere ya kya nane te pakyan ola nane te pakyan. Ola palem ne bi pakyan asine. Osven te bi o Allah odova mangela sine. Ama bizi sumnja lendar Budžene na te pakjan ili pa na ne te odova na nađanena. Budžene odova nađanena. Eka na soja kate Allah Jelle šanu vakela, badijava te si kavalenge muđisa. Badijava te bori namen, te bori nentu menu pralende.
Бадијада вола, што ма вола савке идеологија од олего ѓаја авена, а дале мислајата не ангвал туменде, родиндор, нешто те си кавен за те пакјан, вола, и кобор те аналенге доказја, мелекон да те хуляра ленге, муледа манушате вазда, лафи да те керен о муледа, соба керге Исаски исто, овде вас, соба керге, магиошничар, пакјан дили ли Иса? Пакјан дили ли Муса? Пакјан дили са е пегамберен со сикавге муџизе? Соба керге ленге, последно лафи, наш тусјан, баро, магиошничари. А мена кавада, ола, пале, нанете, пакјан. Освен, тоа Аллах одова, мангел. Ека, освено, значи, Аллах зорлеја манушен, значи, велален ко паке. Соја кате? Дали слободно? Аллах те мангел сине. Саринен кател сине муслимани. Ама на, овсова гело? Тире мангипнаја како веко муслимани. Зореја на не, зореја ислами на не, зореја те мангав сине, саринен комен сине. Теа вола кане ексилатари Германија. Аменге. Сани нека прифатина од ова соске. Амаро животно, прашање. Натаро мангипе. Него ли таромаро? Животно прашање, а да валајаре. Ама кате Аллах Джелешану макрила, ме од ова намангава, него ли ме од ова мукава, тумен коркорите одлучинен дали ка прифатинено ислами, или па на те прифатина. Созначено кате акава, дека побари слободна волја, акалестар, на немашкар о ислами. Аллах му келамен со това, амаре слободна волја те дживдинема. Ама баро број лендар акала наджанена амен да биджанаја сине, а савко нешто на синете текера или пасавке постапке према Аллах на сине текера. Амен наджанаја одолеске агар понашинајамен или подолеске адава кераја. Дали дека си разлика спрема амен да емо мелеко? Соске о мелеко увека ке каде вас о Аллах мала, ама амен соске си амен каде ја слободна волја и адалеске да амен и разлика. Соске амен си ем поистуни. По-баре таро мелекоја, таро од ова соске амен и си амен слободна волја. О мелеко керала са од ова со Аллах, ва керала или па со Аллах наредина ладенге, амен кераја, адава со амен мангаја. Адава со исамен слободна волја со Аллах Джелешану дингаменге, тоест на чигаменге зорлеа нешто те кера. Јака те да о ислами о Аллах зорлеа начиваламенге. Ла икрахе фи дин, да не присила ко дини. Секој си ен тумендар слободно. Кој сар со мисинала, кој сар со халола, кој сар со джанела, а јар нека керел. Јодорески да вакела тумен на джанена, да би джанаја сине. Амен таро намази, амаро шерона ете ваздасине. Да биджанаја сине, амен таро ручи никад не би цидаја сине, амен. Да биджанаја сине, амен ко хаджи свако вечка джасине. Да биджанаја, сага кавај джандипнаја, да биджанаја сине акала вредностија. Амен джанаја о дуњаличка вредностија. Амен джанаја о врда, джанаја о кер, амен джанаја амаре телевизија, амен джанаја амаре телефонја. А далески да со даја вредност ленге. Соске сиклилем, соске джанаја. Сикловене Аллахе. Сикловено дини. Сикловено имани. Кади кен само вредност, каден е иманеске, тоест е ахиретеске, за разлика е дуњајаке. Амен, авдие о ахирети бистерген, себепи баш јамари дуњај. Соске свакодневно бавиндора мене дуња, баш од дуњалучко материализам, нашавгем о амаро вредност таро ахирети. О исулем побиджанде таро ахирети. Свакодневно ова побиджанде, по джахилија, по незналице таро ахирети. Да биджанена си не вредност е ахирете скоро. Да биджанена си не вредност е ахирете скоро. Е дженнете скоро. Амен
таро ибадети и Аллах еске, амен, таро страхо поштовање Аллах естар, асавке амели, асавке делија на есинете кера. Неголика дихасинете понашинамен, точно сародова со амендар, амарот девел, о Аллах, амендар, мангела, агер да завршинаја, акале, аетеја, иншаллах, тарокова колко почмила јавер тема исто, харица интересантно тема, таро Курани, Азимушани, тема кова требала те джана, акала, аетеја, таро Курани, Азимушани, агер тема кера. Лилlah, el-Fatiha.